acknowledgement vibro session pat te kani ka video kadon kam ha bangan da batai bahan marbun ba ke blak kli ke blak shem ya kum kanemo ba ya kapisa la da ban siu mo gini ba apply lembaga DSC ne ka MPSC ba apply ne mai post te kapisa jongki la da ban code ka nabang la code te ma kami refund shu tang ban la pai ne po application bde ka thobai application fees not paid kuma long kumne ada day jongga DSC jongga noru MPSC ru marba ka ju hi website te thobai application fees not paid te la da ka tho kumta kun mau ha la da ka tho kumta la da ka pisa jong phi la sha di dok ru la phisi kun ru phiaban su biang sa sin marba ka tu pisa phinom yo refund ra satang la da philej mi shepo office la da day jongga DSC phia blej mi be jongga DSC branch jongga tu ka district ba phi apply la day MPSC phia blej jongga MPSC dan ne contact you email te hapo ka makerecruitment.nic.in udon utu email ID BI te jong ke PSC udon re jong DSC de klembu re hang tu te phia buat na kapo ka DSC ba per lagi jong la de Nongston la de West Jenja East Jenja kom ta te mo kan mo hak tu baro ko apply kam tam jong MPSC ti khamram ki dor ki shispa nyu po shispa andru po ka dor jong ki DSC ti gri pisan po ko atri te bun kim da sngo thando data te namar ba kin haban refund be ya katu ka pisa ka bala depsiu pun bha ki bala message anga mo ba ngail deru ngala syami kumta ba kam refund shu kata pisa ngala syam konusin la bun sin ni balai ngabakala hangno ngam tibrek ka bakala te ong try marbak shei thobeng tu ba kan sa refund adien shite yor na arte kan sa refund re ka pisa kanum refund lanonur kamno refund shu kata ka bala thong tu application fees not paid te kan mau ba kitu baro kitu ki ba la deban apply te phaban check ba ma phab login phab check atu kala tho application fees page ne not paid ha page ba da tho not paid phab siu biang sa sin te ka problem hang ne balai ba kami kum tu application fees not paid ka problem kalong ba namar ba phisiu ling ba ka UPI kata ka we main problem ba nga na de hinga syam ba la phisiu ling ba ka UPI teng kalong teng ka tho fees not paid te hang ta la tho fees not paid phila janjar ka pisa kala di dok we te makanum return ra te le ban kier ban siu daga UPI de persang ban siu ling ba ka debit card daga ATM card ne internet banking net banking kita artali labinang yele ban siu bi kita de UPI te la kalong la kamlong ka pisa kan code back maka application bede kanam siu re phap siu biang sa sin te habai de werki nemon marba ngata nga khampat kontak re langa nyo nom yo kata information ngam tibre ngam yo bak na me ta refund kile kumno kata proses kanam khampat persang re te nganang persang tang hisin hi jong ka MPSC tembanga nga apply jong ka DSC te la sa code ka bisa handai claim your return back te nga email nomor ba hang tu kadon ki email jong MPSC te nga message ki ndala message ong ba kane kam dere ha ka jongi te phaban contact lene message ya kabare jong katuka district hi DSC te nga khem kamau shu banne ta khem contact issue nomor ba hapo ka make recruitment aga jaka por apply kam don re email jong ki district tu la jong te phaban lej be ha ki website jong ka kichung jong district ma la de vide DSC West Kasil phablej chapo West Kasil what you email persang mon contact ne any phone number bade jong ka DSC ma persang mon contact ba page kumta ka pisa jong la sakor claim refund shu phab don be ka screenshot jong itu ba phila siu number ID number kom ter jong kanu gonoro jong ka West Jentia ni jong ka ri bhoiru mau marbun bagi bala du nong ka pisa ma kim tip buit kumno banle onum ei te bajan de kibla thebun post te bajan office te phila philej mi hi po office ka don ka DSC branch saman la gi district po DC office ka don be ka DSC branch ma office te phila ban lej mi bat lej pan kli be kumne ka mi refund show ala depsiu umtang ala siu yang arsin ka ter sapersang te nganang e persang munta ban shu email lengba dak bawat hapo kini ki district mon marba ngala je kumta la arsin lai sini ba la shadi dok marung sai siu lengba UPI ki por bamjuang am julele re te hadin ta bre ka thut biang ta ka daw ka pisa ka nam return shu te la loss ka pisa
kumpa tu kan te gitu kita apply MPSC le ka kham bun ma te kita apply bun teli te ka bisa ka labun ni 100% spa te ka labun ma te sa persang gitu kita la su arsin ma labun ma kita su arsin ngati bhai kata nomor pun bila message te gitu bila su arsin te persang ban email hi what email number na po ka website jong ka district website te kan don bet ka part ke bade jong ka DSC branch te sa wan tu sa persang ban message bat chu ready lupa gitu ki ba PPCU undon bet itu ID number itu te ban pensisa te pensatip anda bila message ma nomor ba jong ka MPSC te ngala persang ban message udon email ha po ayu te ang tu ki reply hi te maybe kila ban yo refund back bang te gitu ki bade jong ka MPSC ki ba bakla jong MPSC ka thok be application fees not paid te persang man la kumta kadon ki email so persang man message rengkat begitu di detail ba pila ka payment ko pila pay ba paid la didok na po account kata-kata singi la sempor paid ngala siu biang sa sisin te kwa ban yo refund ya kata kan te kinsa reply mal pa reply te ba jong GSC dengan 4 euro dengan persang hi de yo ka reply dengan sa pentip lang namta jong piru te kane kalau kan persai mo te gitu ki bajia kupta mar gibun ma gi ba adu uru nomor ba kiladep siu jiro ka bisa kham siu shu te ki ginamang ko kala biang re ka kham biang ra te kiladu no ban apply post te tang namta katai te ra ka tho mentar rabun ki ba apply jong ka DSC West kasil idon ki post ki mempat kut no ka kelas date te skema ban check kala da kala tho application fees page te la biang da kang don daksa application fees not page hab su biang sa sisin tangkan nehi ngatrai ka la shai ban ajing tip lam yikido ki basyam ya kam kane ka jing tangkan nehi flesh one